Tuwasipa n'inyongera. Kandi nawe bana. Yo muntu wambaye ishati ya mbere kibiriye. Isimisi. Haleluya! Isimisi. Wa muntu wa kabiri. Ndiye umuceri. Osoma ngo uye urumuzi bishye. Umenge no wandikishe kuri umuceri. Wezi mani shuba. Musa umuceri azanira foke ikanya uko je sinane zikanya je ndakara jaka kugira ngo koresha itoki arambira ati si wowe nibikira turi ndibikunda dore umuntu arifite zaradish arabigisha birankamira ibyo bintu bibiri Senzo uzibagiye. Ibyo bintu bibiri yanigisha umuceri. None waje kubasigaye umuceri neza. Mudukoresha kujana n'uwo muceri. Nabyigiye kuri Rubeka. Haleluya! Wese n'abishubaye. Hari babu yatumye mikuru cyane nawe yakure nawe yakwa Rubenge namaje kwa Rubenge kwa Zondo Zondo era tugaburiye yakisore mabure Uzabuleka tuvuge imbaraga z'Imana sinavangiwe pe ariko nahishuriwe kuzimana yakoze ubumba muwaje tugiye gusubizamo akandi kabo wamudukonjorera kandi abizirumenge nawe aradukonjorera nabishokwa aradukonjorera n'umuyo ikibazo araduhibisire ikindi kimwe Zondo ni abantu bo mugisha waje ari bugande ku musozi bwabe turiyamo kumwigisha gusenga niyo waje ari yakoze ikintu Musengera ubutayu bushira. Muze musengera ubutayu bushira. Twigeze kujya gusengera umuntu na Rubenge. twagaze turara ku musozi gaca kwitondo tukaja mu kano mu materaniro wacu nimugoroba tukaja mu kano bese ukavuga umutima umeze nk'ugishira nakazimo tukaja mu mafungo none Imana yatugiriye neza Imana yabikoze shimwe umukozi w'Imana Bishop avuye kutuganira ijambo ry'Imana kandi yatuganira ijambo ry'Imana ryiza rikomeye ryafashije ubugingo bwacu amashimwe yacu ndahamira ndashingiye ashingiye mu kumenya Yesu no gutunga Yesu mu mitima iyo tutaje kugira Yesu iyo
Amashimwe yacu ntabwo ngaho niba azaremerera akamagira imbaraga tukaba tugira confidence bene za sinisitemo ni ukubera kuko dutunze iki dutunze Imana. Bishop umukomera bashi bishop aragamije ngo jewe barabwiriza dejo umuririmbyi bene uyu mwene data mushwa musasa wa Diana dejo mama mpaye microphone n'abandi bantu bari muzika bangaye hari igitaramo cyaje rero singu umuntu bene umugoge kubigisha teology bene nginde iyo ngiye kubwiriza ngomba kuba iryo jambo d'abord jewe ryagizeho ububasha kugira ngo bihereze haba ari umva nasomye ngo teology bene munandike amakarene gatatu hanyuma mbahereza musimo ngo bandika abantu Imana izbahereza ukuntu gutandukana ibyaje no gushuka kandi twangana gutya Imana ikafasha kabona kabageza ku mutima mubonye kabageza ku mutima uzore gusaka katarakuha reka dusome izanditswe hanyuma ngande ijambo ry'Imana kandi sineze abize teology banyuve neza abantu Imana izbahereza ugutandukana jewe nko yambaye nakantu gatoya gusana message nini ngitoya ariko ukayimara n'imyaka kuzogeza kuvuye mu isi. Petero wa kabiri jici kutinga twagaza turara ku musozi gaca kwitondo tukaja mu kano mu materaniro wacu nimugoroba tukaja mu kano bese ukavuga umutima kumeze nk'ukugishira nakazimo tukaja mu mafungo none Imana yatugiriye neza Imana yabikoze shimwe umukozi w'Imana bishop akwiye kutuganira ijambo ry'Imana kandi yatuganira ijambo ry'Imana ryiza rikomeye ryafashije ubugingo bwacu. Amashimwe yacu ndahamira ndashingiye ashingiye mu kumenya Yesu no gutunga Yesu mu mitima. Iyo tutaje kugira uyu Yesu, iyo tutaje kwizera uyu mwami Yesu, iyo tutaje kuba dufite Imana, iyo tutaje kuba Imana yatugiriye ubuntu ngo itanga umwana wayo w'intama mu kinege kugira ngo uyu munsi wabona tuba tunezerewe mu materaniro tuba turi gukangabera kandi yuko amashimwe yacu ntabwo ngaho niba azaremerera akamagira imbaraga tukaba tugira confidence bene za sinisitemo ni ukubera kuko dutunze iki dutunze Imana. Bishop umukomera bashi bishop aragamije ngo jewe barabwiriza dejo umuririmbyi bene uyu mwene data mushwa musasa wa Diana dejo mama mpaye microphone n'abandi bantu bari muzika bangaye hari igitaramo cyaje rero singu umuntu bene umugoge kubigisha teology bene nginde iyo ngiye kubwiriza ngomba kuba iryo jambo d'abord jewe ryagizeho ububasha kugira ngo bihereze haba ari umva nasomye ngo teology bene munandike amakarene gatatu hanyuma mbahereza musimo ngo bandika abantu Imana izbahereza ukuntu gutandukana ibyaje no gushuka kandi twangana gutya Imana ikafasha kabona kabageza ku mutima mubonye kabageza ku mutima uzore gusaka katarakuha reka dusome izanditswe hanyuma ngande ijambo ry'Imana kandi sineze abize teology banyuve neza abantu Imana izbahereza ugutandukana jewe nko yambaye nakantu gatoya gusana message nini ngitoya ariko ukayimara n'imyaka kuzogeza kuvuye mu isi. Petero wa kabiri
ushaka message gatambutse uko Satani so arabantu bihishe mu bintu kuna umuntu ngase urahaje sari so nyebe n'umuntu hakura kwa faili imana yakura kamutse nta kibazo ubwo turakwemere akandi bari mu muntu umuntu utugeraho ubasha cyane agakiza iyo kari mu muntu iyo kakurimo neza atari ibingibi zo gufeka uzubona ingeso ukafata ibindi koza nuko mabitwikira akamasha amakoti y'abasasa yandi bakasaba baraje amwe bakasaba baraje gukanika so kurangarigira ito nyambaye nta kandi mbere bacu bakamaga ukanika zero kwa tujya soko wanyambara gusa amuzika ku murongo utamusifite bafite ko tujya soko zikagutera ziza umeze kumujenesi kandi zizibabaye zabaza kamaye umve ukuri ciye upfa imbere yawe kandi ndemera ko Imana turi kumwe nawe umuntu wese igihugu hishemo vraiment kisho ibintu zaje babihaye bafite ibitabo kandi ikintu cyatangaje niyo agakiza kakuri nta bisobanuro birebire tuzabisobanura niyo abantu batabisobanura aza kwandika avuga umuntu bw'agatabura guhabisha wamugati mumeze gute akaba kuzanira ipande magana abiri muzamugira ngo hari ibya Satani zose Satani zizokoresha ibi ni iyi basaba yizana barangiza bakayoza abantu bakababesha ibi abantu bari mu kwikora ugasanga umuntu mbese akeneye ibisobanuro birebire akeneye weza nta bisobanuro Imana zisubi Yesu murabese kunturegeza bigenze yageze arase nyaje ndacha mu gitondo mukaziruka muri karate anakora ibitangaza ngo akamubwira mujyane tugire nyabe ko natari kuba naho twebwe bari mu kwamamaza akamubwira mubaye iyo muto y'Imana kuri ibisazi tubirebe uzamushaka gute ikindi kote wamba namba aho nagaze gato bishushushi ababaye muri baba naho habe niyo ushana n'umuryango wanyu wese ukamubwira ko soko naso timo ruhamukiza hari igihe ikintu cyari mu muto timo wikiza Imana tikeneye bisobanuro zanje vraiment ngo bakonveke ngo bendeze ngo baye bisobanuro birebire ngo kumenye ko ngo byakiga muri Kenya ngo bakore yango de mwani bateza Hallelujah wani mufite moto y'Imana mu mutima wawe ni jambo ryaki message ya umurona nayo nakikoza teology apotre wa musaza umurona tumenya teology ariko umuntu kwanje nifidi yanakuja mushiki waje kumugwe kitangaka message abo teology nifidi amaze umuntu agaseruka mu mutima ingeso nziza tuzongere hiki papa ndabishaka ingeso twibuka amasaha ikanisa kama nikodeshe nibagiye gushimira wese beya ninde mufite titre mu wozo twita message haguka papa haguka ukomera bamufatiye abana nuko nta mwene ufite ndashobora kubona pasiteri babo twarakoze cyane udufatira abana bagahita kugukorera kugira ngo badakawuka nishimye kukomeye cyane kwizera tukongere hiki kwizera tukongere ingeso nziza tukongere hiki nitumara kugira ingeso nziza
iminota isigaye niba ariko naje ko ndaho prepare timubwire ngo simpare nibwira ko ndabatunganya nubwo message nayiha niba hari ikintu nakimwe mutujure muri byo niba hari condition wujuje nimutujuje ndabasaba ikintu kimwe icyo ni igihuru twihisheho Imana iguha imbaraga zo kuzumva iguha imbaraga zo kuzakira kugira ngo tureke kuba abanyabuta umuntu wese naganire n'umutima we kuririmba iyo ndirimbo ngo ni koko hari Imana imwe gusa niturangize abagaragu b'Imana muze na bishop dusenge twese hamwe dufatikanye tubwire Imana samahanga uturinde abantu bari kumva barageze iyo bashe ubweze ni rurerure hari icyo bidusaba gukora hari imbaraga bidusaba akazi ka Yesu yaragakoze hasigaye akazi ka jana bise tukongereho ingeso nziza tuzongereho kubaha Imana tuzongereho urukundo tugongereho nibwo tuzorozwa ntabwo umusaruro Imana ishaka uzamuligaza tu Imana ishaka nituraza tu
ufite uruhumbu umaze iminsi 3, tekereza abayumva watoza ibintu hejuru gutya biramenye ibi ni ibiki ubuze umaze iminsi 3. Ndamuhera iyo byibutse Imana yakuye kuko gutera uruhumbu izo zose ndabishimira Imana. Ushire no